احمد یا 46 سالی دربدرا جدیرا زوریه اف 8 سالن لکامپا عریشای لباشوری حسکی لگل 7 زاروکین خو لی دجیان بکتنا بشار اسد ره کلما پیش وگراوی هاترا کرن بجوش كوني خبتك وآمد كاريا وغيري ديك. احنا فتنا على المخيم من 7 از 10,017 دا در باسی کامپی بوم. نهاجی آمده کاریا در کتنه دکم. از هیوی دکم کو پاشا روژه که اولل پیش مبه. در بدرن لکامپی همو دیو گرم باجار خواه. لكامبا عريشاي 1700 مالبات جديرا زوري حما وتدمري لهاتنا بجيه كرن كتنا بشار الأسد وبريارا راوستاندنا آليكاريين يو اس اي دي جبو سوريا آليكاريين خوارين اللي سر كامبان هاتن برين دا انجام دا دربدر دي بيجن او نما لكامبي ديمينن ريفبريا خسر بريارا وغر عبدالخوازي جبو وان پنابران دا تي پیش بين كرن كامبا عريشاي دناوا دو مهان دا والا بده بس بشي نظام كت وامكانيات المنظمات اجي قال لك كين بون يعني قال لك خدمات ضمن مخيم دخاتن سكناندن افحرد وبشانا هشتن مالبات بيتر در كفن يعني بري ما هي مالبات اقدر دكت يا در نتكت انا كيفا ايرو كي تقريبا بنجي وحش مالباتي ودر كفن وبري انه هاجي تقريبا بسوبنج مالباتا در كت بشتي افحرد وموضوعنا هاتن ورتابي مثلا وگرا در بدران جبو جهنوان ین رسن لهرم نافخال سوریه نای واتا وگرا جیانا آسایی او دزانن دی وگرن لسر مالین خو ین ویران کری لی بهوی دکنگو بکیمانی او لبه مالین ما حمور و خاندینه حمو هاتنا ویران کرن نها ام کونن خل ور باردکن کو ام لور وگرن جبو ام تیدا بجین لباکور و رجلات سوریه 8 کامپین فرمی تیده 150,000 دربدر هاتنه بجیه کرن هر وسا 111 کامپین نفرمی آنگو نری خستن کری گو تیده 100,000 دربدر دجی تی پیش بین کرن گو بیتر جه 150,000 دربدر سوری ین جهرم نافخال سوریه دی وگرن جهن خواه ین رسن زانا عمر دنگ امریکا کامپا عریشا